Hello guys, bertemu kembali dalam Thomas Mama Channel. Pada kali ini saya terbeling KL. So sekarang Kuching International Airport sekarang. Oke, nah nih. Oke guys, stay tune. Oke guys, dah check in tadi, nak pergi tempat boarding nih. Sekarang nak masuk nih. Nak pergi tempat pelepasan. Oke guys. Dekat custom. Custom. Dekat pemeriksaan custom guys. Ratu nak check in to get one in mind. Okay, guys. Check in tadi. Gate berapa tadi? Oke, gate nomor 6. Oke, gate nomor 6. Oh, over there. Oke, ke sana gate nomor 6. Tengah berbaris guys. Flight tadi delay guys, delay so lagi lah. On the buckle strap. To unfasten, lift the metal flap. Whenever the seatbelt sign is on, you must return to your seat and fasten your seatbelt securely. Should an oxygen mask like this drop from the compartment above your seat, immediately pull the mask firmly towards you. Place the mask over your nose and mouth.
Tetamu yang dihormati, kita akan mendarat sebentar lagi. Sila kembali ke tempat duduk, tegakkan tempat duduk anda, pasangkan tali keledar, kembalikan meja ke tempat yang asal dan pastikan penutup tingkap telah pun dibuka. Peranti elektronik bersaiz besar mestilah disimpan di bawah tempat duduk di hadapan atau di ruang penyimpanan di atas. Penggunaan peranti elektronik tidak dibenarkan sehingga tanda isyarat pasangkan tali keledar dipadamkan. Terima kasih. Dear guests, we will be landing shortly. Please return to your seat. Put your seat upright. Ensure your seatbelt is securely fastened. Stow your tray table and open your window shade. Large devices, such as laptops, must be stowed underneath the seat in front or in the overhead compartment. You may continue to use mobile phones or tablets in flight mode until landing. Thank you. Cabin crew, please set for landing. Bagi tujuan keselamatan, anda diminta untuk terus duduk. Berhati-hati ketika membuka ruang penyimpanan di atas dan sila pastikan anda membawa semua barang pribadi anda sebelum meninggalkan pesawat. Okay, dah landing kasi KLIA 2 sekarang kita sampai dekat KLIA 2. Okay guys,